So hello guys, welcome back to my channel. Dagasingin ka nakasima. Dagasi Praterik jong 9 December ka day ka oratory day. Kini ki sister ke lapenlang ki jinglakai ki baper mon ki khanaru ki bawan ki we patki pada ki oratory. To saya pek paralog baro ekaneka jingnya lekai mano banjab sinla banyo iru aka jingnya shat ki beper ki ba internet sampai hadu bakut ke video kini kena yang lain pandai eka jini lakai kini syuki ke banyak ong andai mentang ni pat kini brio sudah nice. So kini kita total member of oratory hang ni ye kijing sha chung kena kibanang habashat kini ru kena oratory habashat. Wow, nice. Kini bakal best. Kineru kipro bagia shat ini kena oratory. Kini lagi terima kita beda habashat. Speak bah guys. Saka nepa, wow, ya bon pai ba, saya pai ba guys. T-shirt ki bai tenat. Oh my god. Speak ba guys. Din kita ni ibiang sa kawe kaching shot ading ata ni sa kaching wa chung ki sister
nangka tingta ngapenong sakamas tangba kapal mas ngaklam isu ki video namar kapal mas ngarung apa wise dekatau sorry pen ko natang video badan jangke cingruai parwai ki sister terus ngawe paralog mensakan yang kecing shot kan ke shot kecing trum ha kebetulan mak shot tapi guys kiriam nak kecing riam Khasi the traditional dress of Khasi Meghalaya tu kan jing itnya sikit tapti kinang pek apa video tu so guys after that isa kacing ruai jong di sister entah pen kut sendana kacing akan ka video nomor dinata sa long sakamas ini sister ini apa nama nowadays dream sagawai no just Mountain Azulum School. Nampak. Tu kembali api baru tu baik ya kan ke video. Sampai ni biang sekan next video. Thank you guys. All together.